ihuriro ry'ingabo za Congo FDLR SADC n'abacanshuro haracyagaragara ibifaru byatwitse ndetse bigaragara ko hari n'ibyakongokeyemo abantu. Kuva icyo gihe ingabo za Afurika y'Epfo zabuze ayo zicira nayo zimira. Masaa 7 z'amanywa kwa 30 Mutarama 2025 bamwe mu bayobozi mu ngabo zayo 23 bafashe icyemezo cyo kujya kuvugana n'abayobozi b'ingabo za Afurika y'Epfo muri iki kigo cya Mubambiro. Bakihagera bahamagaye abarinzi iki kigo ngo bahamagarira abayobozi babo baze bavugane. Byafashe nk'iminota 5 bavugana n'abari imbere mu kigo ariko hatazwi ikiza gukurikiraho. Kera kabaye umuyobozi w'iki kigo n'abandi bakorana basohotse hanze bavugana n'abayoboye ingabo zayo 23 muri aka gace. Basohotse bafite ubwoba mu buryo bugaragara ariko ko barushagaho kuganira ubwo bwagendaga bugabanuka kugeza nubwo banyuzagamo bagaseka. Yewe bageze naho babazanya amakuru y'urugamba banahana nomero za telefone. Umwe mu bakomanda bayo 23 yababwiye ko umuryango uri mu nkambi muri kimwe mu bihugu byo mu karere ko niyo yagwa ku rugamba yagenda akeye ku mutima kuko yabarwanya akarengane k'igihe kirekire. Yabajije abasirikare ba Afurika y'Epfo impamvu bafatanya na Tshisekedi kurwanya bene gihugu n'impamvu bafatanya n'abajenosideri bo mutwe w'iterabwoba FDLR ku rugamba. Basubije ko ibyo bibarenze kandi ko batekereza ko bishingiye ku nyungu za politiki. Nyuma yo guhana nimero za telefone, umwe mu basirikare bayo 23 yababwiye atebye ati ubwo nizere ko tuzahurira i Bukavu. Umwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo yavuze ko atakongera kwishora ku rugamba kuko yifuza kurusha ibindi ari ugusubira mu gihugu cye. Amatsiko y'abasirikare ba Afurika y'Epfo yari menshi cyane. Umwe muri bo nanjye yaranyegereye ambaza ipeti mfite mu gisirikare ndetse yifuza kumenya niba ndi maneko. Uyu mugore ukiri muto yambwiye ko afite ipeti rya Lieutenant ndetse ambaza niba nabanze imibare yabaguye ku rugamba ku ruhande rw'ayo 23. Abayoboye abasirikare ba Afurika y'Epfo bageje kuri ayo 23 ibyifuzo bitatu by'ingenzi. Icyambere basabye nuko bakemererwa bagakoresha ikibuga cy'indege cya Goma bagacyura imirambo y'abagenzi babaguye ku rugamba. Icya kabiri nuko bakemererwa kujya mu duce barwaniyemo bagatoragura ibice by'imibiri y'abagenzi babo bahaguye. Icya gatatu nuko oroherezwa kujya gufata ibiryo n'ibikoresho bibitse mu mujyi wa Goma ndetse byaba ngombwa bakemererwa guherekeza ibyo bikoresho bifashishije ibifaru kugira ngo birinde ko hari abayibambura. Nyuma yo kubatega amatwi abasirikare bakuru muri 23 bababwiye ko ibyo bifuza bajya babishyira mu nyandiko nabo bakabikiza abayobozi babo ndetse babizeza ko biteguye kubafasha. Nyuma ya Mubambiro abasirikare bakuru muri 23 bahuye n'abayobozi b'ingabo za Afurika y'Epfo bakambitse mu nkengero z'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Wabonaga baganira banyuzamo bakanaseka. Nubwo basekaga ariko hari umwe watwongoreye ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bafatanyije ku buryo butaziguye n'ingabo za Kongo hamwe n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR mu rugamba rwabereye ku kibuga cy'indege cya Goma aho barashe n'ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Bavuze ko muri rusange Afurika y'Epfo ifite kampani enye z'abasirikare muri Goma ugereranyije bakaba ari abasirikare bagera kuri 750, ni ukuvuga ko bose bangana na batayo imwe. Kampani 5 ngo ziri mu Bambiro naho kampani 2 zikaba ku nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yemeye kumugaragara ko abasirikare 13 bayo baguye muri Kongo ku rugamba rwabanjirije ko mu 23 ifata umujyi wa Goma. Amakuru tukigenzura aravuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri iyo mirwano ari 50. Ubihuje n'ibyasabwe n'abayobozi b'izingabo mu kigo cya Mubambiro bigaragara ko hari indi mibiri batarabona kuko basabye ko bakemererwa kujya kwishaka mu duce barwaniyemo. Iyi nayo n'indi ngingo igaragaza ko umubare w'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba urenze uwatangajwe. SADC igizwe n'ibihugu 16. Kuki hahora hazamo bitatu? Hahora haza Tanzania, hahora haza Malawi, hahora haza South Africa. Mwibaza ko Angola ntanga bigira? Wibaza ko Zimbabwe ntanga bigira? Ubona biterwa n'iki? Wibaza ko Mozambique ntanga bigira? Tout simplement nuko batabona impamvu yo kwinjira muri iriya ntambara, batabona impamvu yo kujya gushyigikira umuyobozi udakemura ikibazo cy'abaturage be ahubwo agahitamo kurwana nabo ngo abica barangiza. Donc ibyo bintu rero ndakubwira yuko aho bigeze hantu ubona kuvuga ngo tout simplement Tshisekedi yasuzuguye EAC abona ko nta n'iki ishobora kumufasha kuko itamufasha kurwana. Noneho muri EAC asigaranamo ibihugu bibiri, asigaranamo Burundi, asigaranamo na Tanzania. Tanzania wenda sinayishyira mu bintu d'ordre idéologique ko ari ibintu d'ordre idéologique voire génocidaire ndayishimiye na Tshisekedi bahuriyeho. Ntashyiramo Tanzania wenda Tanzania ishobora kuba ifite inyungu géostratégique, inyungu z'ubukungu ziri économique. Hari amakuru afiritara abantu bakavuga ko na Ramaphosa impamvu afata icyemezo cyo kubeshya abaturage be kugeza ubu badashobora gusobanura impamvu
ingabo za South Africa zirimo gupfira muri Congo, wabonye ko ishyaka ritari ku butegetsi rya opposition kugeza ubu rimwugarije, baravuga bati abantu bacu abasirikare bapfira muri Congo mu butumwa butazwi, ntabwo bafite ibikoresho, bararwanira ahantu batazi, barapfira iki, ariko icyo bahisha nuko ubwo nugukamufura ko batsinzwe urugamba, ariko ntabwo bohereje abasirikare badafite ibikoresho. Bo rero icyo babeshya no kuvuga ngo bo rero bari abapfuye baragira gutya bakabavana mu basami DRC baje kurwana bakabita abo muri MONUSCO. Gutwika za ambasade biriya bintu uziko biriya bintu bibujijwe n'amategeko mpuzamahanga. Hari convention ya Vienna sur les relations diplomatiques et consulaires iproteja inyubako za ambasade, aho bavuga ko mu nyubako ya ambasade ubwabyo haba ari muri icyo gihugu, ku buryo kujya muri ambasade ya Amerika ikinshasa uba uvogereye ubusugire bwa Amerika. Ibyo bintu ntabwo twavuga yuko muri leta ya Kongo abantu bose baho bari stupid ku buryo nta no mubizi. Ikindi iriya myigaragambyo yo gutwika za ambasade ni imyigaragambyo yakoreshejwe na leta. Hanyuma abonyamwawe ibintu byamaganywe, wabonye ko yagiye muri discours akavuga ngo ntabwo ngo harimo desinfiltre Rwanda, ngo desinfiltre ngo nibo bagiye gusahura. Wabonye abantu igihugu ukuntu kimeze, igihugu nta buyobozi gifite. Donc mu magambo make ni igihugu kiyobowe kibandi, kuko nge ngira ngo wabonye yuko n'abantu mu bantu basahura, wabonye ko harimo n'abasirikare hano muri ibi bice byare, harimo n'abasirikare. Urabona abantu sinzi no nabonye ngo yikoreye imashini ikora visa, harabona abonye wagiye mu nda ubucamanza na wambaye, hari wagiye mu biro by'umwavoka ngira ngo cyangwa by'umucamanza asohoka yambaye toje. Donc urumva ibyo birakwereka le caractère d'un état voyou, ahubwo uko bavuga icyo bita état voyou niyo ngiye. Donc nukuvuga yuko rero kujya gutwika za ambasade, wenda aratekereza ibintu bibiri. Aravuga ngo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi murajya ku ruhande rwanjye mu nshyigikire muri iyi ntambara, cyangwa nanjye mbangamire inyungu zanyu hano mbononere. Ariko we icyo expectinga gishobora kutaba cyo, bashobora kubona ko ari umuntu warenze haniro, bakavuga bati uyu muntu ahubwo akwiye kuvanwa ku butegetsi. Nabyo birashoboka. Donc ariko ikigaragara we aribwira yuko biriya bintu ni uburyo bwa terorisme bwo guteroriza bariya bihugu kugira ngo bimushyigikire. Kuko aravuga ati gutanga amatangazo ubwabyo ntibihagije, nihagira igikorwa icyo basaba ni igiki, barasaba ngo